Hello kada kayo amin gagayam, kumusta kayo manan? Thank you iti sanya pan nakamu mga agbibuyawan o agdangdangan. Kadagiti amin nga drama dito YouTube channel JENA ALMOITE drama. Manipod man nga rod kanikab sa glory. Sana pud nanagan ti may patangata nga drama dito Manang Bianang ngam sakmay na makablawa mampay da Vilma Gagarin, da Mercedes Alaman dita Qatar, ken amin na pamilya Alaman dita Ilagan City, Isabela. Kasama ten ka ni Arnold Bantolino di Talaminos, Pangasinan. Kastiman ti kunani Kapsat Glory. Dear Manang Bianang, aday mo na boyfriend ko, kat isuti makunak a first love ko. Ngam nagsina kami. Nakinobyo ak iti may kadwa gundaway, jaklata malipatan ti mo na nobyo. Nang runakat kanayon ko amay tagtagay nap. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Tangay, addan nagkinaawatan ta, Glory. Agkasarta ko man. Kasar nga dagdagusan. Apay, hanta pa nga agpapas nga agbaro kan agbalasang. Mapanan ti tawag. Agsimpatakit din. Taditan tumot la turungan ta. Kayat ko ti madan iti anak. Aguray pa yung mata. Hanak pa nga ready. Kaanon to pa yung agkasarta nga. Intun nataangan tan. Agpalabas ta pa'y matiti uray duwa awan no talo nga tawan. Ta pag-amamuan ta kasjay. Nabayag ulay nga urayan dahi ta, Glory. Agam amutamatan. Nasingpetak, nasingpet ka. Patyag nga agkaalaan tantaw. Ag-uray pa'y konak matjire. Hanak kumamat nga dagdagan ata, hanak pa'y nga ron nga ready. Dato ti abang ko tadta nga bulan iti boarding house ko na Agnes. Pasensya ata medyo naladaw. Nadili nga amin ti sweldo may ije trabaho. Okay na, Glory. Ay, wen, adamot nakita ka lalaki ang naggapo di tadagus mo iti rabi. Jay ka din nobium day, chay? Ay, uwan na. Dagulit nga ron. Basta umayakat, ibaga na nga agkasar kami kanon. Kat hanak pa nga ron nga ready. Nabayag samatan nga agnobyo kayo. Apay, di ka kadipay nakasagana, balasang ko. Haan pa'y na Agnes. Kaya't ko pa nga minta agpapas nga agbalasang. Aywan, ada malagip ko. Di mo't ada imun una anobyom ngam dayjay alalaki. Ay, uwan na Agnes. Malagip yung matgayam. Ni Florencio dayjay. Oh. Ngam awanti formal break up may kanya na. Iso nga mang namnamak pa'y lang agsinublian kami to. Oh, kayat mo sa uwan, mas ayatem jay imuna anobyom ngam jay agdama. Ay, kasla kasta nga ruta. First love ko nga minday dyan nga Florencio. Ngam, love ko matkait di day dyan nga boyfriend ko tadta. Tagwapo matlaang. O di, kita balasang ko. Saan na panakibiyang daytoy No di kat panangisakit. Taawan kat nga rod dagiti dadakkel mo ditoy. Kat siyak ti landladim ditoy. Iso bagbagaan ka latamat, anya? Awan na Agnes. Awan problema matkait diid ta. Tingitingam anaimbag tiriknam. Ta amagan met no mangnamnama iti awan jay agdamaan obyom. Ay, makitan tumatkait din no kas ano. Ngam, talaga gamin nga hanak pa nga ready. Kan baka nga'y bigla nga agsabat man ang tidalan me kan ni Florencio nga ex ko. Iso nga, haan pa'y man lang data kasar-kasar. Agkasarte may sa akasinsin mo intun o may alawas, Jeray. Agsasaro daw na iti kakasinsin mong agkasar. Sika nga'y, di ka pa'y mga sawa aya. Adamot tendo biyam. Dahil tangarot ti problema tatang. Mamin, ano nga ibagak nagkasar kamin? Ngam saan kanupay mo't na nakasagana? Mga no saan anapod no ken kajay no biyam. Di ka pala sumapol iti sabali ngay kasarmaw no kasta. Anya mo ti kasta ngay bagbagam mo talaklakayan. Apay kastalat kalakanan ti panangisina na itinobya na.
Kat nabayag mabasitan nga da nagkinawatan da. Day tangarod kay nabayagan nga agayan ayat da. Nga mapaya di na pala kaya tipay kalay sa iti anak ta. Agkatanya tamom nga no adapay na unag rason. Kaya nakanupay tagpapas ngagbalasang nanang tatang. Awan day ta. Apay, di na pala na ipapas aya tinagbalasang mat itikas jay atawon na. Rason na lanaytan. Paraw paula siguro, te panagayat na ken ka sa akasta. Diyak mo atatang. Namin, anon ngayon bagak nagkasar kami. Kam kanayon mo't ngagkid-kid. Agkaturayam lata no kaano tiyaan nugot na anak ko. Kan ayaywam lata. Ang mga nagpakpakipot laeng. Dahita ka, timadi kada kayo, babae, nalaing kayo ngagpakipaut. Kundi pakiipot kayo, ngam iton unag yaw, kaya tsumat lang. Ay na, saan nga amin na babae kat kasta? Kan adam lalaki ama nagpakipot Apay babae lang aya. Unang man-manaw. Kaaduan na babae ti pakipaut. Ti kayat siyaw kat maay-ayo kayo akan ayaw. No siyak, pagan anom ta mangay ayaw. No di na kayat baybay amaon. Isa sumapol kakit din iti sabali nga asawaam manakaw. No kasta nga agpakipakipot tanubiam. Maudin nga awis ko kin karay ti Glory. Makabanog mo ti aguray iti mabayag kag. Karigatan da iti aguray iti mabayag. Isa maudin nga awis kan saludsod ko da iti kin ka. Umanugot ka na makikalay sa kanyak wano saan. Ni, anyamat datangay. Kaslamat nga presyoran nakon. Sa balimatan ti tinorte pa nagdamag mo. Nabayag mo't nga minan nga agayan ayat ta. Ngam di mo mo't kayat ti paikalay sa kanyak. Han nga jay hang ko nga kayat. Hanak lang nga ready, kunak. No kasta, talaga adi mo pa'y kayat. Ay, hanpay nga talaga, Jerry. Iso nga pasensyan Sapay ko maata maawatan nak. Suruam ate ag-uray niya. Uray talabnak mat. Ay. Han kakading aganat nga mga sawa taubihing tapay mat. Makauray data kasar. Ag-urnong tapay. Adamot urnong kon. Kat na yun ang tapay Narigat no matukol ti aklo nga kunada. Dakal ti magastos iti kasar. Hindi, kita Glory balasang. Ta mga numauma jay nobyom ang mga awiskin ka iti kasar. Kat sumapulan iti sabali ga ikasar na. Ha? Hana nga maaramin data na Agnes. Kat nalabnak na jay. Mauray nak. Apay gabin aya di mo pa'y lapat ganti kayat na. Madlawa seryoso jay nobyom ken ka. Ta kayat na kangarod nga ikasar. Madmanuti kasta lalaki balasang ko. Ay, kanayon kumot ngamin nga may tagtaga inap ni Florencio. Nga ex ko na Agnes. Nga kampay kat ako'y kuyog kami nga agpaspasyar. Nagragsak kami kano. Kanayon ko kano nga ikikan iti sabsabong. Aniya? Sika ti bagmangted iti sabong ken kuana? Awan, basta may tagtaga inap ko kat siyak nga kanayon ti mangmangted iti sabong kanya na. Ayos lang data. Ta idida kami pa'y lang kat iso namat nga kanayon ti mangmangted kanyak iti sabong. Mamadlaw nga ag-in-inayat kami pa'y nga oray iti tagtaga inap lang. Hay, tagtaga inupla day ta, Glory. Wan angam no pumayso ngay. Kas anon ngay no da kami gayam tagkagasat. Iso nga, orehan pa lang data kasar. Taba ka bigla kit di nga agsubli ni Florencio kanyak. Kat maornos mi man ng tibagbagi mi. Oh, saan mo nga rod alaw jay nobyom ita Lab ko matkit di nanangam. Basta, han ko nga mawawatan tibagik. Kasla agparparyak na nga talaga nga hanak pa nga makiasawa. Takasla agsublin tumanan ni Florencio kanyak.
Papanam, Jerry. Sumipngatan ng rumwar ka pa lang. Mapanak man di balay da San Ramil nanang. Adda ka no tay balasang nga ipag na kag. Agad, anya ita. Kaya't ko lang makita di bagbaga na nga ipag na. Napintas ka no kag. Napimpintas ka no ngam bakit na. Nay, kita ama. Taamangan no malipatam nga danubiam ni Glory. Sa anak mo't la sigurado iti dadya glory nanang. Tadi na mo't kayat ti paikalay sa kanyak. Saan pa'y siguro anak kasagana Mauma ako na mga bagbagay ti kasarken ko na. No di na kayat apaki asawaan. Salang. Ano di ti mabalin nga ikalay sa? Makabannog mo't kat ti aguray. Kayat kon ti mga sawa nanang. Kayat kon ti maadaan iti anak. Si kagayam ti ibagbagan niya ramil nga ipag na ading. Anyat nagan mo itayan. Siyak ni Olivia. Si Kangay. Jerry mat tinagan kaw. Nagpintas tinagan mo. Kaslamot la kapintas mo. Ada ka din nobyom? Awan pa'y Jerry. Ay, wow! Nagsayatan. Ada nga rin tsansak nga agaram kan ka aading. Ha? Apay, kurso na danak kaya? Uwan Damo pa ilapan nakakita kan ka ita. Ngam agayata kon kan ka. Iti dayta kinataer mo. Awan pa'y nobyang? Oo, kasla jackpot dyan. Ada nobyak. Ngam sinaakon. Tadi namat kayat ti makiasawa kanyak. Isa ano adapan na kaikarik kan ka. Ikalaysakan. Kat, no talaga seryoso ka kanyak. Kat arman na. Dakil tinamnamam kanyak. Ngamin, kasta akinataer ti sapsapulag iti maysa lalaki. Agpeso? Rabrabakan naksamot ading. Saan? Jak ugali ti mangrabak. I love you nga rin, Olivia. I love you too, Cherry. Agyamanak. Nakaragragsakak. Ikasarkan, Olivia. Kahit kasanaw. Tulagin tayo ti kasarda Jerry kan na nga Olivia. Bakit? Ay, kasanon nga'y jay nobya na. Nag-breakdangatan aya. Apay, aya apa kasi kuram na ita. Kat di nangarod kayat di makikalay sa iti anak ta. Alanganan ti panagayat na iti anak ta. Isa di mon pakariribukan na ita. Ti amok ngamin kat saan da pa'y anagsina. Ay kat sininaan na siguron edi inarim na ni Olivia. Napimpintas pa'y kat da nga Olivia ngam dya sigod anobyan Kayat ka ngagbalin ang manugang da nga Olivia. Kandisidido ni Jerry amangi kasar iti kabarbaro anobya na. Isa pagkasarantay idaan bakit. Apay ngay nga sinamatan ti ibagbagam, Jire. Diyak namin makaura yan, Glory. Isa nagsapolak iti babae amayat apa ikasar kanyak. Kit umadanin ti panagkasarme. Anya? Pasensya ka, Glory. Manluloko ka? Parparaw pa o gayam ti panagayat mo kanyak? Ulbud? Balangkantis? Traidor? Sorry. Talaga siguro asaan adata ti na ikari para ti tunggal may sa. Naliday kan sa Glory. Apay balasang ko. Ay, awanan. Nang ikasaran iti sa bali jay boyfriend ko, Nana Agnes. Anya? Anya ngay. Di husto, jay kunak. Saan na nakauray, jay nobyom? Kanada pa'y may nga paglidlidayak. Anya dayta balasang ko. Ni Florencio nga ex ko. Nabuyag matgayaman nga natay. Anya? Ala, nakamuam ngay. Ada nga min kabagyan na nga friend ko iti FB. Di na magkuisunan o kumusta. Nabayag matgayaman nga natay. Anya? Isu ngay man, nugutakla ko may din nga nakikasar ka ni Jire.
Ay, anya ngay. Diawanan, naladawan ti amin balasang ko. Agbabawi ak ngam. Naladawan ti amin nga talaga. Insap-sapak ko mga kinumusta di ex ko. Tapno na amwak ko mga dagdagos. Ay, awanan na danasawa ni Jire na Agnes. Anyamatan. Nabambanlog da tao naggapoy ti trabaho. Ngam awan makan amasangputan dito balay. Nikat, anyat ket mo asawan. Pagbalinan nga lila dito'y balay. Inasawa nak. Tapno pagbalinam at agabo. Na, naglalay nga mo ngay. Ha? Iso nga ro da nakiasawak ken ka. Tapno agda agluto iti kanak. Tapno adda mga sikaso kanya. Sikatirumbang ang mga sikaso kanyak tasyak ti agtagtrabaho. Idinto ta sika para balay ka laeng. Ay. Di mo lalaengan ti parabalay at trabaho. Tanarigat ti kasta. Rigatem ti panagtugtugaw ken panagid-idam iti agmalmalam. Ketwan, apay ti kunam? Saan ang makakatang ti agtugtugaw ka nagid-idda? Nasakit tupay ti bagbagi? Inak man lamang kipangan iti balay dananangan. Yawidan na kiti kanak. Panunutin nakmut nga asawam. No kasta. Sadot dayjay nga Olivia. Pirmi na lang. Ultimo aginaw ka nagluto di na maaramid. Sapay no koriktarek ti madi nga aramid na, sintiren na. Iso nga agapa kami no ka. Ay, nagdarasudos ka nga na nangikasarkan ko, ana. Di mo pa'y inam mo, ana, imbag ti ugali na. Wan nga rod nanang. Saan gayam nga umdas ti kinapintas ti babae no sadot mo kan man nakiapa. Mapukaw ti panagayat no kasta. Ita, mapanunot mo, ti kamalem, anak ko. Wan nanang. Agbabawi ak anang ikasar adagos kan ni Olivia. Tanagalas met gayam ti ugali na. Hello, Jerry. Apa nga imawag ka? Mabalin ka diti umay di tadagos mo, Glory. Umaya ko magkidaw iti pamakawan ken ka. Ni, para itian niya pa ilaangay. Nakapasulakan ka. Ket kayat ko asunitan. Umaya ko man no palubusan nakasumarungkar di tadagos mo. Ay, baka makita na ka ti asawam. Saan? Di na amo tiyo umay ko dita. Umaya ka, mabalin? Kat, sige makaamo ka, Jerry. No kasta. Sadot jay na asawam. Uwan, Glory. Nagalaspay ti aramid na. Manlaki apa. No kasano ti kinapintas jerupa na. Isumat ti kinaalas ti ugali na. Babawik anang ikasarkin ko na. Dayta ngamin kata agganat ka nga mga asawa. Anya nga itata. Sinaakon ni Olivia. Datam tagdan na, Glory. Anya? Si kapay laeng tay ayatag. Pakawanan na kuman, tay sublita tinapalabas ta. Ay, kas ano datangay? Agbalinakit din nga kabit mo. Please, agsinubyan ta kuma. Ay, kinapuno na. Ay ayatan ka pa ang ingganatad ta. Oo, no kasta nga ron. Agsinubyan ta, Glory. Ay sus, delikado ti aramidem, Glory. Adda nasawa ni Jerry. Sumapul ka laangan iti sabali apakirilasyonam. Dumamuan ti asawa na ti aramiden nyo. Amang ano anya pa ti aramiden na. Siyak matay mo no nga girlfriend ni Jerry. Iso na lang ti kasar na ngam siyak ti mo una nga nobya ni Jerry na Agnes. Mas dawa ka, ta siyak matan tinagbalin nga kabit. Kat siyak matay istay ikasar na gamin edi. Siyak nga original nga nobya, siyak tinagbalin nga kabit. Kat talaga kasta balasang ko. Dakdakkel ti karbengan jay asawa na kenkwana, ta iso tiin kasar na. Ay! Basta siyak ti original nga nobya ni Jerry. Han nga agpakalaing dayjay nga babae. Tay nagaw na lang tinubyo kanyak. Adda ka diti anak yu dito'y tatang? Nay, awan mat palasang kaw.
Apay ka day. Jay agpay so ti bagayo tatang ha. Adda ditoy wenno awan. Di yu limeng ti anak yo. Awan nga raod. Napanan na ngamin aya. Diyak nga rodam mo. Saanan nga gawawi di dyan agusmi. Agbababahay lakit din dyan anak yo. Ha? Ay, awan amok dita balasang kao. Ha! Di nalapad padasan ti agbabain. Taamangan no anya ti maaramid ko. Apay? Asino ti timawidan dyan anak yo a babaero? Da kayo? Ha? Saan ba't Imot pa'y dyan anak yo. Di nakik-ikan dit sweldo na. Sino ti malalaan na nga imot? Da kayo? Ha? Ay, sa anak ba't nga imot? Panagkunak. Sika ti ayan ti problema balasang kao. Sadot ka kanu ngamin. Ken man nakiapa ka. Isa mapukpukaw ti ganas jay anak mikan ka. Kitno iso ti man nakiapa. Lima lalakyan ang man nakiapa. Nagalas ti ugali na. Nang tawtawidan na iti dadyang ugali na. Da kayo? Pumanaw ka na awan na sayat nga ibagam Olivia. Agpapada kayo iti ugali. Nagalas ti ugali yung pamilya. Sika tinaalas ti ugali na. Ay nalakay, bye-bye amon. Di mo tutupan. Nagalas ka ti panagniw-niwat da dya babaen. Ay, anya ngay, di nakatumpong ita apera di anak ta. Sika ngamin, dinurugam di anak ta mangi kasaradagos. Alala, di ka nagpabasol bakag. Talaga siguro matakas niya ti gasat ti anak ta. Ti makaasawa iti palengkera. Jiri, apa nga da pulis itarwar? Ha? Pulis? Apay ka no? Mabutbutang akon. Kasla ito'y matikit-kitaan da. Jenny! Rumor ka dita! Ha? Di among! Diyak masurutan ti sabali nga umok mo! Awanan kayo ti baik! Di asawam sa matday-jay. Wan nga ron. Ay, kasano ala surutan na dito eh? Luktam da ito'y! Awanan kayo iti bain! Jiri, kasano dato yan ngay? Anya tarami din ta? Relax ka lang, Glory. Siyak ti makaamo ang makisarita iti asawak. Kasta unay abutang ko iti daydagon daway, gapo iti iraraot ti asawa ti nobyo. Naimbaglaangan ta nagkalmamutlaang, kat napagsasaritaan mi nasaya at ti amin. Binalagan nak ti asawa na asina akon ti ex ko, tano saan ipabalod na kami. Dinagdagos ko mata sininaan, kat pimanawakon iti dayja lugar. Kataging kay tabalasang akpailaang, kat jakamon makaasawa akpay wano saanan. Amok abidot wano kamaliday jay nga naramid ko, isong agbababawi akiti kastalaunay. Kat kadagitag dengdengag, sapay kumata saan niya tultuladan ti naramid ko. Alakastan, tigayem mo, glory. Ala gagayam ditan di nagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para iti script kaniti drama to gayam yo, JENA ALMOITE. Isagsagot mo't lang kada kayo to YouTube channel, JENA ALMOITE Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.